Maya payabak po, kaya katamongan. Iyabe talaking kaya katang panalangin, kaniting misa. Din ka pasalamatan ay yampang di. Mr. and Mrs. Danilo Olalia and family. Mr. and Mrs. Eugene Balagtas and family. Mr. and Mrs. Benondo Carandang and family. Engineer and Mrs. R.B. Sarmiento and family. Mrs. Gloria Sarmiento and family. Mr. and Mrs. Remy and Zenny Mercado and family. Roger Arceo and family. Chito Carayon. Marwan and family. Mr. and Mrs. Florentino Mercado and family. Nelma Yalung and family. Eugene Esteban. Engineer Raul Canlas and family. John Bumanlag. Aguilar and David family. Erwin John Maniago. Lourdes G. Enriquez and family. Liangco Macapagal family. Raymond and Celia Alfonso. Bong Galura and family. Alexander Nicdao and family. Ross V. De Leon and family. Lancel and Hilda Lagman and family. Rodel and Jennifer Romero and family. Elise Mercado Pasos. Aloha Rosario Layug. Adona Rosario. Herbert and Teresa Layug. Hernie Layug. Mayor Buddy and Princess Dungka. Cap Ryan and Charlene Pineda. Marietta Basilio and Daphne Catriz Ong. Ralph Dungka for passing the Architecture Board exam. Mrs. Baby Lynn Maglaki. Adam Primo Antonio. Sebastian Miguel Antonio. Arginel Terado. Janet Terado. Arnel Terado. Rosnelia Guanlao. Reynaldo Bungay for birthday. Edmund Sampang and family. Makanyan mo naman po, iabe talaking panalangin tamo, ning special intentions di, Janet Terado, Arnel Terado, Arginel Terado, Mr. and Mrs. Jesus and Jacqueline Manakmul, Felicitas Bagang, Queen Marley M. De Leon, Rudolph Joan Lopena and family, Angel Bautista, Eduardo Tuazon Jr., Palyasigi and Sagong family, Juanito Palyasigi, Jade Riley Lopena, Nicasio Luzong and family, Adelina Yalung, Rodolfo Inocencio, Alma Suba, Adoracion Bondok, Imelda Cortezano, Maria Rita Teresita Hinco, Abelardo and Lourdes Silo and family, Lane Ann Macapagal, Ariana Garcia, Joanne Abigail Tuazon, Cel Erwin and Luis Maniago, Belinda Timog, Jelica Arguan Lau and family, Grace Palyasigi, I and Lizelle Vitug for good health, Edgar and Rina Parbo, Titus and Anna Marie Parbo, Con and Nelson Parbo Jr., Angela Erica Pagador, Josephine Hermoso, Rodel and Jennifer Romero and family, Andre De Jesus, Mrs. Babylin Maglaki, Josephine Hermoso, manalangin tamo naman po para king malagwang kapaldanan di, Winston A. Chan, Danilo Batak, Zainalrin Hope Matitu, Marie Lali, Architect Ted Narciso, Ernesto De Leon, Raymond S. Alfonso, Lolita Reyes, Caleb Angelo R. David, Josephine G. Alexander,
Pedro Trinidad Jr., Julius John P. Mercado, Adoracion P. Manalo, Noli Lagamayo, Joshua Salmparbo, Amelia Ibarra Garcia, Hermina Bernardo Asuncion, Estela Lagamayo, Gemaline M. Garcia, Victoria Arceo, Rodi Muyargas, Rico Sabado, Melody Cruz Suail, Noli Lagamayo, Luciana Hoven, Joshua Salmparbo, TJ Punsalan, Reynaldo Macapagal. Iabe talaking kiyakatang panalangin ding donors tamo para king bulaning Hulyo. Ella Gomez, Eloisa Peñaranda, Lourdes Tri, Winnie Josephson, Grace Mortel, Fe Atanasio, Roberto F. Macapagal, Florine Daniel, Esther Magtoto, Cynthia Leonardo and Tony Cortez, Raymond Sarmiento, Roberto Macapagal, Elena Flores, San Andres Apostol Parish, Lenny Sacro, GCC Furniture, Presi Humul, Blanche and Luis, Mrs. Zenny Mercado. Para ka rin kapatid tamong mayaw na biye, manalangin tamo para king alanganggang kapayapandi. Francisco Boy Lavarias, Javier Pineda, Gabriel and Fe Olalia, Jesus Balagtas, Abraham Sarmiento, Ligaya Arceo, Orlinda Juan, Patria Antoinette Beltran, Dr. Manuel Esguera, Felicidad Bondok, Marilyn Lejarde, Honorato Fernando C. Romero, Pasencia C. Romero, Alfonso Macapagal, Emmanuel Macapagal, Alejandro Yalong Jr., Jesus Corazon Palyasigi, Marciana and Francisco Sadsad, Christopher Carayon, Pedro Lianco, Jose Timog Jr., Difna Bernarda and Leonardo Macapagal, Onofre Kiambao, Arnel Beltran, Teofilo and Pasencia Palyasigi, Marciana and Francisco Sadsad, Christopher Carayon, Pedro Lianco, Jose Timog Jr., Marvin Sablan, Leonor Yalung, Teresita Mercado, Catalino Cortez, EJ Tuazon, Consolacion Rivera Yalung, Reverend Father Aristotel B. de la Cruz, Porita Zapanta Sampang, Escolastico Yalung, Tasiano Rivera Flores, Macaria Parungaw, Bartolome Parungaw, Adolfo Magtoto, Enrico Magtoto, Emilardo Yalung, Ricardo Sr. and Eufrasina Lising, Dominador Macapagal, Nelia Macapagal, Emiliano Macapagal, Lourdes Banawa, Felipe Pineda, Apolinar Kayanan, Gonzalo and Lucia Galura, Bon and Carmen Cruz, Rosario Galura, Benjamin A. Bulawan, Mary Blaze Sampang, Marie Crenzi Taruk, Neshimir Swagen, Aurora Almario, Valentin Almario, Gertrudes Codemos, Gabina Layug, Fernando Layug, Anthony Layug, Lopito Layug, Welson Manansala, Emerenciana Manalo, Eloisa Mercado, Dr. Neneng Ablog, Leticia Bungay, Rafael Bungay, Rodel Maglaki, Honovi Swing Peneda,
Stephen Mansbridge, Josefino Juan, Zenaida Juan, Maria Macapagal, Pablo Cotson, Abelardo Roque, Rodel Maglaki, Eliseo Capili Sr., at Ding Sablang Caladua, King Purgatorio. King lagyo ning ipampo ning anak ang po ning Espiritu Santo, Amen. ing grasya ning ginutang ni Jesucristo, ing lugod ning Dios, at ing pamakyagom ning banal na Espiritu, manatili kaya kayungan. At kaya ka antimurin, Sisyantala rin kaya katang kasalanan, batang maging karapat dapat miyampang karing banal na misteryo. Iagastang miyag na nagnaning kapanisyan, aminan ko, King Diyos, Ama pamakalulu, at kaya kayo kapatad, ing mikasala kong bina, King pamisip, pamangamano, ampon pamanyapat, King marok, at King pamagtamad kong gawa, King mayap, asukat ko sanang depat, kasalanan kong mabayat, uli nito, ipaniga po ko, kang Nuana Mariang Kapilanman Virhen, karing sablang anghel ang pambanal, at kaya kayo kapatad, ingipanalangin niyo ko, King Diyos, aginuta mo. ing Dios ang mayupayang tutupa kaluluwa na katamo, at king pangapatawad na rin kasalanan tamo, idala na katangan sa naking biye alanganga. Amen.
Manalangin tamo. Oy pa, king pangabangon ng iba't king kamatayan ning kekang anak, mibayit ing bayong biye. Ing pibatanang pamaylasa, binalik na ing kapanayan king metungayatong migma ng kamatayan. Ipaintulot mong kapilanman, enake asilo ning kasalanan, kapamilatan ding alang ulagang pangako ning lilipas atula. Gawan mo kaming parating kasanmetong mo, ban mi pabanalan ing tulami, at munyebye ing lugod mi. Itiyaduan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Pamamasang iba't king libro ning propeta Ezekiel. Ing espiritu, libana ko at pepatalakaran ako. At dimdam keng magsalita ka ko ing Ginoo. Nga nang sinabi, anak ning tao, tutubod da ka karing Israelita, karing megalsa at linaban kanako. Ang gaman ngeni, ila ang ponding karelang pipumpunan, ela pepatugot magalsa, laban kanako. Ding palipira, mapaglaban la pamurin, at mga siya sa buntok. Tutubod da ka karela, bamo kong sabyan. Ing Ginong Diyos, pasabi na ini. Makiramdam laman o ali, deting mi kampo-kampong arebeldi, akwarang akilala, king ating meto nga propeta, busalda. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Keka yat na korening kakong mata, keka amanok nangan king trono ning banwa, kalupaning alipan amanalig king ginuna, makanyan kaming keka manalig. Kalupaning alipan amanalig king ginuna, makanyan kaming manalig keka. O Ginoo ke kaming Diyos, ang gaking lunusan mo kami. Malunos ka sa ke kami, O Ginoo. Malunos ka sa ke kami. Tutunang dakal ing kalibakan a kekeng tinggap. Tuturan na keng malambat lilibakan, ding taong dakalapiban dyan, at umisan ding mangatas sa loob.
Pamamasang iba't king sulat ng San Pablo, karing tao Korinto. Ban milisya ko king kaparangalan, tungkol king makapagmulalang pepakit ning Diyos kanako. Mirinan kong meto nga suksok king katawan, meto nga tubod at batbat ng satanas, kanako ban eko maging palalo. May katatlong ulit, penaligan ko king Ginoo, king ilakone sana iti, dapat iti ingkeyang pekibat. Magkasya na ing grasya ko para keka, lalong mayakit ingka kong upaya, neng may naka. Inya tutukong pagmaraguling ka kong kinan, bana kong pasiknangan, ning upaya ng Kristo. Inya king uli ng Kristo, e baling may nako, mi pasakitan, malulupig, at maliligalig. Uling potang kapilan kumay na, kanita na kuman, masikan. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Ing Espiritu ning Ginoo at suka na ako. Pinili na ako ban ipanaral ke, ing mayap a balita, karing pakakalulu. Ingin manatili ya kay kayo, At kaya ka antimurin. pamamasa king maya pabalita, agpangkang San Marcos. Ligaya kaya ka o Ginoo. Minuli ya Jesus king sarili ng balen, kaya benoring kayang alagad. Karas ningal do ning sabat, migmulayang tinuro king sinagoga, may nga pamulalala ring dakalataong may karamdam kayo, ngarang sinabi, nukarinangan ibat iyan, makapagmulala ing daraptana. Ewari itiying alwaging anak ng Maria, at kapatad nala ri Santiago, Jose, Judas at Simon, at ding kapatad ng babayi, etalawari kayabe-yabe kete, at elameniwala kayo. Inya nga ng Jesus karela, ing propeta mirarangalia mirarangalia karing sablang tao, subali mo karing kayang kabalen, karing kayang kamag-anak, at karing kayang katubale. May karapat na anumang malaka rin, nunemo inyang itumpak no ring gamat na karing mapilan amasakit at kinayapla. Tutunang ke balisang isip Jesus ing era pamaniwala kayo. Linibot si Jesus karing makapaduro tabalen, bayang turo. Iti yung maya pabalita ng kakatang kaligtasan. Kapurian kaya ka o Kristo. Maya payabak kaya kayongan po. Siguro po aranasan nyo ng may sakit at as ng kanyamaning pamangan, pero ay mo asubo, ni mo agisan. Uling masakit
ka, uling balamo ating sumbagal, para lungob ing manyaman na pamangan king katawan mo. Ala kang gana. Uling atin niyang deprensya ing katawan mo. Engan po siguro, datang aliwa hanggang masakit las dong kasikan mangan, po. May nga report na ning Education Commission number 2. Ito pong Education Commission number 1, mga more than 5 years ago. Pero pareho yan naman yung report kaya may nga bagay. Yung may nga findings na ng EDCOM 2, Congressional Committee po ini, para lawen ni yung educational system king Pilipinas. Yung may nga findings yapin ng stunted deng anak. Preschool. Ela sapat nutrisyon. Daranop lang. Anya po tang mag-grade 1 o mag-kinder uli na nitang neglect o kaya landang sapat a nutrisyon. Inkarelang pamisip, pamagaral, may apektuan. Ang giyampang asneng kasanting ing turu, maulagayo, ene akwang learn, aintindiyan, ning anak, uling stunted ing kayang biological, physical, ang popang nutritional health. So hanggang ipalub me, anak lapa mo, mag-domino effect yito. Uling masanting reception, pamanintindi ketang younger age miras lang grade 6, grade 7, they lag behind nga rapin. At hinap ko pong ikit makanyan. Tinransfer de king metong eskwelang supervise ko para grade 5 yun. Anya mag-entrance exam yun, yung kapasidad na pang grade 2. Stunted. Po? Dimdam yun naman siguro yung kasebian familiarity breeds contempt. BREEDS. Yung familiarity, balamo, uling familiar tamo king metong katao, o iting maging sumbagal, para panwalan tayo gustong masanting yung sasabihan, o karaniwan yung sasabihan, aliwayang sasabihan na ketang akasanayan tamong pamangilala tamo kayo. Nang minsan po, dakpan, walang din ka na akong kaklaseng grade school. Uli nga kakyalong kula, abe ko lang mamurayit ka nito. Beging familiar la ka na ako. Ang yaneng minsan manaral ko karela, lumob keni, luwal keta. Pero sisiklod la ka na ako. Bala mo makanyan yung karanasan ng ginutamong Yesu Kristo, keng binasa tamong ebanghelyo. O ining kinutamong Yesu Kristo, lilibot at manaral. Minsan na yaldo, muli king Nazaret. At king Aldona ning Sabat, lungubya king sinagoga. Manaral ya. Turo ya. Adwala ring reaksyon ating gapna. Ngarang mo muna, may nga pamulala, yung dakalataw, may karamdam kayo, noon na ka rin iba't ining panyabiyano, makapagmulala ing daraptana. So ing kilala ng Jesus ay anak ng Maria, aliwaya sasabihan, masanting ya sasabihan, makapagmulala ya sasabihan. Daapan walan ining familiar karela,
Masanting niya sasabihan tungkol king kayarianan ng Diyos, tungkol king pakalulunan ng Diyos, tungkol king kailangan lang lingunan deng ala, deng pakakalulo. Ingay ganaganang values of the kingdom, aawsan tamo, tuturunala. Pakyabeya naman kareng makasalanan. Bahalune ing banal na kasulatan. So makapagmulalay. Pero anyang kalkalandane ing familiar karela. Ewari alwagi anak neng Maria. Ewari kapatid deri Santiago, Jose, Judas at Simon. Ewari kaya beyabe tala mo ni reng kapatid ng babay at elameniwala kayo. Despite the fact na dimdamdayng masanting balita, ibat kayo, elameniwala. Ing kasalpantayanan do, meging sumbagal yo. Ing kailan ng kasalpantayanan, meging sumbagal yo, para ban kanito itang amanong sasabianan ng ginutamong Yesu Kristo, taglus karela at maniwala la. Elameniwala. Balamo mo, kulang lakasalpantayanan. Stunted ing karelang kabilian. Bala mo masakit lo, ang giyang ipalubming manyaman na pamangan, netanggapan ng karelang sistema. So ing kasalpantayanan, Kenny, metong yang talete, bridge, tete, para man kanita ining grasya na ning apong Ginoo, mirasya, kitang makaramdam, kingamano na. Ban kanita yung grasya ng pamanulo ning Ginoo, taglusya at mapektuya, kitang taong dasnan na ning grasya ning apong Ginoo. Metong ay ebidensya, yapin ning sasabihan ng San Marco, nga no, may karapat na anumang malaka rin. Uli na ning alalang kasalpantayanan, pwera mo, inyang itumpak no, ring gamat no, karing mapila na masakit, at kinayapla. Soretang masakit, ang giyampang masakit la. Ang giyampang mekat lulubim pamangan karela. Pero yung grasya na ning pamanulo, ning ginutamo Yesu Kristo, tinaglus, kinayap la, uli na nitang talete, ning kasalpantayanan. Palagay ko po, ang giyang naanggawa na ning apong Ginoo, ko po magsalitang patapos ni. Hanggang makanano na pakit ni nga pong Ginoong grasya na. Nung tayo buring tanggapan, nung alata mong kasalpantayanan, hanggang ditak mo man, milub yung grasya na ni nga pong Ginoo. Maliban na mo, nung ining grasyang bibiyana ni nga pong Ginoo, metong yang tampaling agisinga na katamo. Ban kanita, akit tayo. Yung nga pong Ginoo. Panalangin tamo kaniting misa. Ing kakatamo sanang kasalpantayanan, aliwaya yung sangkan obat kinayap larening masakit. Noon ing kasalpantayanan, maging talete yo. Ban mi buklat yo. Ing biyena nining masakit at impakanan ng gamat para milubyo ing grasya na ni nga pong Ginoo. Ing kakaduang sasabihan ng Ebanghelyo, Jesus, tutunang kebalisang isip Jesus, ing era pa maniwala kayo. Natural. Melungkot yun. Kabalen na lang. Kakilala na lang yung balatiya po.
Ede, penualan. Aranasan nyo na po ito, kayang pamilyayo. As da komburing kapagnasan, masanting kapagnasan karela po ng kay, eda ka mampansinan. Melong kutya mo rin. Pero, maging sang kanita para isundo na. Ing kayang obra. Makanini yang memupos. Ing ebanghelyo. Linibo ti Jesus karing makapaduro tabalen, bayang turo. Karing makapalibo tabalen. Ing Ginoong Jesucristo memili keni tanggapan dako, keni pagsadya dakong apunan, kaya palagi kumunta keni. Keni iwasan ko reni uling asnong kaymot den tao. Keto alalam pakyalam, eko puntalan. Aliyam makanyan. Pintalanan ng ginutamong Jesucristo ing sablang kabilian, klasing komunidad, pamisip, panamdaman ding tao, at daralane ing maya pabalita ning kaligtasan. Uling masanting ing daralan ng maya pabalita, tungkol yaking kaligtasan ning balang metong, mengangas yang lubano, ing complex, difficult, varied situation daring tao, ban ipakilala ni ingapong Ginoo. Me siralub wa melong kutyo pero me siralub. Hoy ning kadwan ng porma ning kasalpantayanan apanagkat na ning ginutamong Jesucristo. Nano yaman kasagit ing kaya katang kabilian. Nano yaman ka-complex, ka-komplikado, yung kaya katamong biye. Taya tatabili, ing kasalpantayanan tam, King Diyos. Uling oiting maging talete, para banting upayang iyangat nakatamo ni nga pong Ginoo, kitang nanumang kabilian tamong masakit. Kasalpantayanan, ban milubing grasya, kasalpantayanan, ban akabyusan, ing daralanan akabilian. Talakad namo, ipasyag tayong kakatang kasalpantayanan. Itamongan, Sasalpantaya ko, King Diyos, ipang mayopaya. Lina lang King Banwa, ampon yato. At kang Jesucristo ng anak ng bugtong aginuta mo. Payaglini upaya ning banal Espiritu. Mibait kang nuwa na Mariang Virhen. Linas sa lalam ng upayang Poncio Pilato. Ipako King Cruz, mete at mikutkut. Tinipaya ka ring mete. King Katlungaldo, sinubliyang mebye. Pepay tas sa banwa, makalukluk, wananing Diyos, igpanglubos, mayupaya. Ibat ka rin magbalik ya naman keti. Ban mukum ka ring mabye, ampong may amate. Sasalpantaya ko, King Banal Espiritu. King Banal Kapulungan, Katolika. King Pamis sa Makding Banal. King Pangapatawad na rin kasalanan. King Pangasublirang Renwete. At King Bialang Anggo. Amen. Manalangin tamo ban maramdam iyo ing siwala ning Dios, matalastas at misane karing kekatang komunidad at king balang metong kekatamo. Nga tamong manalangin, ginubustan mong pakimutana ke ningamano mo. Ulitan tayo. Ginubustan mong pakimutana ke ningamano mo. Baning kekang iglesia, manatili ang makiramdam karing propeta busalmi. Akapamilatanda, magsalita yaing banal ay Espiritu. Manalangin ta, King Ginoo. Ginubustan mong pakimutana ke ningamano mo. Baning balayaning Diyos, manatili ang makiramdam, kingamanong sa salita ng Jesus, karing kaya katang kapulungan, ang tingamanong mipapasyag ngeni, para king balang metong kaya katamo. Manalangin ta, King Ginoo. Ginubustan mong pakimutana ke ningamano mo. Ban king katahimikan di nga lang siwala, ing balayaning Diyos,
damdaman ng siwala ning Ginu, asasyo para king hostisya at pakalulu. Manalangin ta king Ginu. Ginubustan mong pakimutana kaya ni nga mano mo. Bani nga mano ning Diyos, lingongoy at matanggap, karing makaramdam kaniti, potang ing tubod ning Diyos, ipasyag ne pusal ding bansa. Manalangin ta king Ginu. Ginubustan mong pakimutana kaya ni nga mano mo. Banding komunidad Kristiyano, manatili lang makiramdam king mayap ng balita ning kaya katang Ginu, at gamitan de bilang tuntunan ning karelang biye. Manalangin ta king Ginu. Ginubustan mong pakimutana kaya ni nga mano mo. Ipaibiyame kay kaming banal mong Espiritu, ban paratin nung pakimutan ding pusumi at ulinaniti at tanggap mi at atok yan nga mano mo, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen.
Manalangin kayo kapatad, baning kaya kayo't kanakon daon matanggap ya, arapaning Diyos ipang mayupayang tutu. Tanggapan niya sana ning Ginoo iting daon karinggamat mo. King kapuri ang po ni kaligaya ning lagyuno. King kasaplala tamo at ning mabilog ng banal akapulungan. O Ginoo ipahintulot mong iting daon king ikaligaya ning kekang lagyu, padalisaya na kami at dala na keng ilipat king biye alanganga. Itiyaduan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi, Amen. ing ginumanatili kay kayo, At kaya ka antimuri. yat nayo ring pusoyo, Makayat na nala King Ginoo. pasalamatan tayong ginawa Diyos tamo. Iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matulid, ing pasalamatan dakang parati at numan ka rin oy pa, Diyos kingalangang at lubos mayupaya, kapamilatan ng Yesu Kristong ginumi, kapamilataning kayang krus at pamanyubling mebye, kinabus na kami king kasalanan at kamatayan, inaus na kami king kekang ligaya, aginawa ke kami metong alahing pinili, suging saserdosyo, banal abalayan, balen ay niwi. Numan ka rin papasyag mi ing mayupaya mong dapat, uling inaus mo kami, iba't king karalumduman, ban miras king sarili mong makapagmula lang sala. Ulinita kang bering sa blangkoro ring anghel karin banwo, daralit mi ing kekang ligaya, layon makyabe kami king alangtok ng dang pamamya kapurian keka, at ngaming kakanta. Tunekapin banaloy pa, ikaing panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalampumi, pabanalan mo sa retingayin king espiritu mo, ban para kaya kami malyari lang katawan at daya, ning ginuming Yesu Kristo. Bayo yami daon kusang lubking pamaylas at kamatayan, kinwaning tinapi at pepasalamat sa keko, piraso ni, at binyene ka rin kayong disipulos at ngano, tanggapan niya iti ikongan at kananye, itiing kanakong katawan, amidawon para kay kayo. Makanyan mo naman kay ba't ningapunan kinwaning kalis, pasibayo yung pepasalamat keko. At binyening kalis kaning kayong disipulos nga no, tanggapan niya iti ikongan at minumko kaniti. Iti yung kalis ni kanakong daya, ing daya ning bayo at alanganggang tipan, ami bubu para kay kayo at para karing sablang tao, ban kaya tami patawaran laring kasalanan. Daptan niyo iti bilang kapigaganakan kanako. Ipasyag tayong misteryo ng kasalpantayanan.
Iniangyan ni kaganakan mi oy pa, ing kamatayan at pamanyubli ng mebiya ning anak mo, darawon mi kaiting tinapen ning biye at ing kalis ning kaligtasan. Layon ming pasalamatan keko, ing pepaliyarian mo kaming matampang talakad arapan mo, ban sumuyo keko. Apagkumbabaming pagamo mo, king ikaming ansalang misulusulo king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ning Espiritu Santo. Ganakan me oy pa, ing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yatu, ban mi ganap ya king lugod, kambe ng Francisco ake kaming papo, at Florentino ake kaming obispo, at ding sablang pari at diakono. Ganakan mula naman ding kapatad ming pepainawan at manenayang subling miye, at ding sablang mayango na biye, tanggapan mo sana king maligaya mong arapan. Pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biye langanggo, ban kayabe ng Mariang Birhenin duning Diyos, kayabe ng San Jose kayong esposo, kayabe ring apostol at ding sablang santo, at tinupad king malmong kaburian king kekabaning panahon, puriyan dakat paligayan, kapaminatan ng Yeso Kristong kekang anak. King kapaminatan ng Kristo kambenat kayo, ipang mayupayang tutu, kagum ning Espiritu Santo, pupuriyan dakat parangalan, manggaman king alanganga. Ngeni manalangin tamong mipnong kapanaligan at lugod king iba, karing amanong tiro na kaya katamo ng Ginoo. King yatu at king banwa, ipamin paning loob mo. Ing kakanan mi, king alo, ibiemu ke kami, King Aldong Eli, at ipatawad mo ke kami, ning salabi ke ka, anting pamamatawad mi, karing ikasala ke kami, emo ke ipay sa uking tukso, nunay kabusking marok. Ikabus mo kami o ginuking sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi, ban king kasaupaning kekang pakalulu, parati kaming mikabus king kasalanan, at miligtas king sablang kaligaligan. Kabang manenaya kami kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Yesu Kristong ke kaming talapangabos. O ginuming Yesu Kristo, as sinabi ka rin kay kang apostoles, ing kapayapan lalakwan ko kay kayo, ing kapayapan ko babiya ko kay kayo. Emo sa babalik din kay kaming kasalanan,
nunelawan mo yung kasalpantayanan ng kaya kang iglesia, at pamayapan mi ampon bilugan nagpangking kaburian mo. Ikang mabibiyat magari, manggaman kingalanganga. Amen. Yung kapayapaan ng ginumantabe sa kapilan man kay kayo. At kaya ka antimuring. Ipakit na mo ngayon may kakami atong tamo king kapayapan. Niyo yung kordero ng Diyos, niyo yung milalakoking kasalanan ng yatu, mapalad la ring mayayawos para makisulo king apuna na ng Ginoo. O Ginu, kumatampang tanggap kaya ka. Dapat yagkas miyay nga mano mo. Kumayap na ako.
Manalangin tamo. O Ginoo kapilan man sana ke magkulam babiye kapurian keko para king kaganapan ning biye at kaligtasan ay pagkalub mo ke kami kaniting Eucharistia. Itiyaluan mi king kapamilatan ng Kristo ang ginumi. Amen. Luklukay po saguli para kayong monthly announcement at report. Dakal pong salamat kareng mag-donate in kind king rectory at king shrine king milabasan na bulanan ning Hunyo ing laro pamyetamo pamangan atabyes sampaga at aliwa pang pamangan. Ing katamong monthly financial report for June 2024 ing total alino bibat kareng mass intentions, mass collections at donations 253,551. Or any po ring lagyuda ring mintaking office para mag-donate at mi-receive one at oreta ring amount ning karelang dinonate totaling 23,200. Kaya katamong expenses, deng ordinary expenses namong salaries, stipend, electricity, water, internet, totaling 113,186.81. In summary, deng linob minus linwal equals 140,364 divided by 2 para king share ning rector at share na ning shrine fund. Yung katamong shrine fund, yung share na for June plus itang balance itamong May equals 541,326 minus yung monthly RQS tamo at pepadidak kunya rin po ang ginastos tamo para saling devotional articles manibatan niyang April, May, and June. So maragulya po 182,000 yan. Ing balansi na ni katamong pondo 357,396. Dakal pong salamat kareng babiyeyo ang papakareng to donate you. Siklod kayo po para keng panalangin king Birhen. Panalangin king Birhen ning Lourdes, itamongan, o kapilan man, Birhen na kalinis-linisan, induning pakalulu, kapaldanan ding masakit, santungan ding makasalanan, talapamatula ka ring maliligalig, balo mo yung kana akong kailangan, yung kana akong kaligaligan at kasakitan, lawan mo kong mipnong pakalulu. Inyang pepakit kaking groto ka rin Lourdes, ketula ming gewang suging santuario, ibat ka rin payabot mula din kekang kasaupan, at dakal na lang masakit a kinayap, karing karelang panamdaman kaladwat katawan. Inyala lapit kong mipnong kapanaligan, ban adwaning pamamilatan mong indo, o indong kalugod-lugod, panikwanan mo sanang mipagkalob ko kay adwanan, anting kapasalamatan karing saok mo, panikwanan kong makitulad king kekang kabanalan, ban misa na yaldo makapakirake ku king kekang ligaya. Amen. Ipami at kabanwa misang banyang lagyo mo datang kaya kaming kayarian mo, mi pamintuan ng lub mo kaya tisulipan ti banwa. Inka kanan mi kingal doldo, ibiyay mo kingal dongeni. Ang poning pamatawad mo kaya kami, king sala mi kaya ka. Ang ting pamatawad mi karimi kasala kaya kami. E mo kaya pa isaw king tukso, nunay kabus mo kami king sablang marok. Amen. Bapo Mariamit mo king grasya ng ginong Diyos at tsukeka, nuan ka karing sablang babay at nunya panamaning bunga ni nga tiyan mo Jesus. Santa Maria, induning Diyos, panalangin mo kami ngang makasalanan. Ngeni at king oras ting kamatayan mi. Amen. Ligaya king ipat, king anak at king banal na espiritu. Antimoy sa jarang ligay, bat king kamumulan. Ngenit kapilan man, manggaman king alananggo. Amen.
splendor, with Jesus our King. Ave, Ave Maria, Ave Maria. Lord, we proclaim, invoke your sweet name. Ave, Ave Maria, Ave Maria. Church, oh Mother on earth, beg you to watch over the land of our birth. Ave, Ave Maria. Ingin manatili kay kayo, At kaya ka antimuri. bendisyonan na kayo ng Diyos sa mayupayang tutuing ipating anak ating Espiritu Santo, Amen. ing misa mayari ne umekoking kapayapan. Salamat, King Diyos. Jesus Christ, the Son of God, was born for you and me. He came to bring the good news, from sin to set us free. The blind, the deaf, the lame, the poor, His power meant to see. He gave His life upon the cross, eternal life the key. He broke bread and shed wine before His agony. We share the body